Na osnovu ugovora sa opštinskom upravom opštine Lapovo, ustanova Niveus Tim realizuje uslugu pomoć u kući starim i ostaralim licima. Ustanova Niveus Tim realizuje uslugu na osnovu licence za rad izdate od strane Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja. Uslugu pružamo na teritoriji opštine Lapovo za 18 korisnika. Uslugu realizuju naše stručno osposobljene gerontodomaćice koje adekvatno odgovaraju na prepoznate potrebe korisnika. Usluge koje pružaju naše gerontodomaćice odnose se na pružanje pomoći i održavanju lične higijene, održavanju higijene prostora, odlasci kod izabranog doktora, podizanje prepisane terapije, nabavka tih lekova i zadovoljavanje drugih, da kažem, socijalnih i kulturnih potreba korisnika. Hvala opštini što je ovako brine od ovih starijim, bolesnim i to. A hvala Ninjoj što ona meni ovo pomaže, meni to mnogo znači. Su to meni sve namirnice donose, meni ne treba da kažem da trpim za ovo, ja njoj dam, ona meni sve donose, račun mi donose, šta ja mogu da tražim od nje drugo? Obriše, donose, ne mogu ja da prituri stan preko glave. Njima pomognemo u nabavku namirnica, nabavku lekova, ličnoj higijeni stana, zagrevanju prostora. Usluga gerontodomaćice je savršena, to je nešto najbolje što je mogla opština da uradi za nas stare, bolesne. Ja imam dobru, stvarno kad bi mogla da bude sa mnom dok sam živa, to bi mi bilo najbolje. Najlepši dar. Hvala opštini. Nataša mi radi sve što je poteram i što je ne poteram. Ja imam problema sa nogama, tako da ona ide da mi snabdeva sve što treba, usisa mi, obriše prozor, obriše prašinu, čak mi ponekad i nešto skuva. To je to, dok valjda će da bude neki put bolje, ali za mene, da ako mene bude popustila, ona će da ima manje posla, a sad stvarno radi verovatno više nego što je to njoj određeno. I hvala joj na tome. Stručni radnik prati realizaciju usluge pomoć u kući redovnim obilascima korisnika i korisnici stvarno izražavaju veliko zadovoljstvo korišćenjem usluge pomoć u kući koju realizuje ustanova Niveus Tim, kao i uspostavljenom saradnjom i komunikacijom sa gerontodomaćicama. Navode da gerontodomaćice poštuju predviđene aktivnosti kao i predviđeno vreme poseta.